ka karuru najya kuba naturabira mbike bisemeriye ko nibikorwa namuno muno kakuba aba ubuteikiranganiza omukaira ko kutera karuru kakuba aba ubuteikiranganiza nyowe ndi mutaka w'icyaro nanka baitu na kauna sanga nke handi kisa biro biti nyine na ujulizi baitu kaunga sanga mu register tindum kasanga mu register tindum kandi nabataka nibamanya haro kese yabairo scenario mukarura katuruge kutera kati ya person weteve kubanza wa flag bearer ruwai kira hamwanya gukuteza karuru akasanga akabaye simbire baitu nguvye kira mwanya gukuteza karuru yasanga no register takozireki tarum kandi ariyo mari yababe simbire so even byo tukujya kubantorona zona yazarabire mu tumanya ngo ariyo ashahu yakitoro mutora abasigazi bakamusimura so kanzo najya kuba naturabira mu nsonganizo zimu kike kisemeriyo kwandikiboko kuba ubu tekeranganiza ngo bubaho arundi busokutaba hari nyo wesimbire rundi bukaba muntu wundi weno mutako w'icyaro ngyo kimu kandi ruino bugabe obukutera karuru akanso najya kwa naturabiramu kike kitsemeri kwa tukora omumbera eyerkobanesane turundi iteka nerigambaki omumbera eyerkobanesane obwiro burambo yongerayo omaisa tutegerize Gideon okubasa kutoreka uwo murimo gwawe ntwongera kumanyisa ngo nyine turiyo ntuza umbwiro bwo bururu amnonga obwa NRM flag bearers nabo cyo ine kwegendesereza mnonga habo kuba akarura katikine kubana katutanisa tikine kubana katuyihamuramwa tikine kubana katuremeso kurabo wa murana ngo abo kuba ya supportinga nanka abo kuba hanyuma ya karuru amagara gitu ngatekwa gumzamu kandi amazimagara ngo buri muntu nayetenga mutahiwe atwogira ngo impangare yanje camera ready Bridget tarumisho ahati nanye to kubenondeba ekikumanyisa ngo nanyamuherwiza bakasente tinkatungire yatikirize kuzahari akanto mu kamera bakandeba hati nanye kazahankara bana mukundu kurabana so byo mene yetenga mutahiwe nabo cyo nkabenye nango karura katukatere no buringaniza kandi umuntu yatakwira karuru utakatekateka ngwensi yahwayo kandi yatakakwira nchimanyisa ngo tiyakureba mukubasoko kuko kure umuntu ogwo kwanoje twonkana nkana gore tukutokunke eche kandi nicumurema mbene buri yoma ahina manije nana ahakwa ine weaknesses ze mbone turakwenya nango kirenke nshonga umuntu yagireba nka weakness ahariyo kugira ngo tokubasa kutegeka kandi ahando kashanga na kusupportinga mbene nyenda ngumuhumure buri yomwe ayikirizo muri gice cy'umutahiwe yacwamu abo kwanda right ye then nabwanyuma twasegomeza muri tuombeka ihanga bwo kuba butegeki Theophile Dion keitwine omagaraga ko kuzaye wayegeza mu ari abantu batashemba then you try otherwise ronda hari amana gawe obento wirukanzira kandi kujya umuti yakwa karuru riya leta kabenshonga ukanoze kumutahembara na but time will come obo uza kushango kashanga kandi no mwetenga abo kwa na wine hina hayi na manije kandi wahotagire hato kiza kwetenga ubuhwezi bwe ushanga kandi mutura muri yo mumparana hato muntu yakubira ryo kwera kandi hato za kushango shanga tino ko kwasa kuma approaching abo ko kamutahempara no bwa Rwanda na reside so akaruru kataka tutanisa base bona banyabo tubase okugumiza muno tutamburaje turukuza omumisho Tuina Sting nyinjakare hati siringe nkubibiri zonkano etungire cyo kunyeka Sting akande niyo eriyo neteka mu ensimbi okura program simuka yagena maiso wetungire Sting siringe nkubibiri kandi eri myanye etaliye munemo eri mu supermarkets eri mu maduka gona anamuno akakarukufuka karungi nkasobora gukora kurungi torukwehura kurungi no hura no saso mbiri toina mani no sera kutandikira teka Sting teru kutamiza kandi umwana bakwana gene isomero no soko musibira ka Sting akagera nako akande nukwe bintu bikasobora kuba nibisemera bagamira Sting live switched on kateka mnyinja kara hati bintu besobole kwa nibisemera to atule ansonge iriyo no bazabazaye akaruhuru ngambera je bintu bisoko gumangana harumbaini nga following na ura ngu nyineka akaba na sagika mugenzi we kandi nyineko ogwo ino mutabani ngibanso mutabani yo mugenzi namweta angowe ngo bitatu musonge za line hali muze girati mutabani bye yamugwira ho rinda ho tunayahura nyineka aina mugenzi wa isimbiri ngato kuwa kubonye ukashanga ine mujuruza yes tu esimbiri kandi hati nyoni mwembe mwesimbire nyineka mugenzi uno wa isimbiri
nyine ko ruine mugenzo ayisimbere nabana expecting a family ye ubundi yo mukyara abana na byo mukugenda nyuma umugongo gwa anko wabo bamusagike basigahishe bazo tinka hwire basigahanko wabo umugongo gwa anko ondi isaka batesimbire konkaniwereka kumva isaka batesimbire bayita umugenzo wese rulinka anko wabana nwakakozireki ayesimbire so mzee holi nabatabana bahara kana aba expecting kuba nabasagika anko wabo no yabe na expecting kuja ngumba kumshajika even na isebo wenyini because iseba kabali mulaini ya mugenzi we okay akariyo mulaini ya mwini okay hatugira ati akabarora harabarebere no enyuma abana no mukazi side B mugongo halatali yo muntu so nyine girati ibintu bisoba hati abo munju no chimbanga bakumanya mnonga ukusira bahera abo mpurire mbwena hata yiwatubone bonesiza turya bozire kandi turakongera mani no ntunga nicyo bakamwibire turakongera mani antu tutabaza nkai no hingurana ninteka ngo bakashitera mutoci bareba hatu washanga wowe inde kutabariza wowe inde kutabazaho amarwiza abantu muhenderera ngai bakamuhemba so okwe no kuchwa mukwabo ushimekwa no ku respectinga wabo atakuru respecting nchanje manyisa ngo embera yakore mitambuza aboko wowe ineka natakuza mu bitikirizana nondo tarukwenda konko kuwabo handoringa nico kiri kumataringa abo kwande umwazarwa hamwe ubundi mukabura kwikirizana kandi hatwe nahika hanyo atineka kwateniwe so nagweje nshonga mugirebe nke yo kuhingura ya no kutera karuru tukahingura nabwanyuma tukagumiza nambo narizoba no shahara kutera ka LC2 so mwesotinge sina chabakorera haruno myanye mbere ka yangire abakiriyo nibajuriza bote barahira bagana mbia so electoral commission yasaramye kamba insonge za hantu za raya laka twazitkoleke tuzendereze tuje kweyongerayo ndahake nuko turaba tumaze kuterekereza insonga hato ko stamp rahesha heji stamp y'abura stamp ndumugirinde kurungi eso kurugaho buzibwe zayo ine myano wanje ainenye na chairperson LC1 hatubo bakija bagwera bucerukare stamp bajiba kubajiba bagitwara aho bagisherekere aho bagitire hino wagabirwe na ija kutandika kweyerera no kuboneza hatwaba naboneza ashangiringa hasi y'kitumba stamp mugirinde kurungi okutera bitayiwe owishemwe stamp yawe keriasi mtumba byagenda bita and like what goes wrong really so stamp mugirinde kurungi ako mukota gine n'ubutine bujunandizi bobone so umwana asokura bahali takurora akakwihaho stamp ubuzibuka ijaki haro mugirinde barenewe akana karuru akariya ka NRM barukunda flag bearers babo so bacha persons LC1 abutwayongere yakire ngo abemba tukorera bakiryo mu offices so twinamatsiko ngo stamp nimba mugirindeje murinda kire kare futuratera karura kahango tukacwa muno ho ndijo utwenda futaho ninga tukakorekaho okagumiza mu okatera stamp zawe abantu kabarebera kuko ine kwano bareberera nabwanyuma ebyanga bitu ebyahakaro bikabasa okutambura je twine Gideon Senyomo ari omurikakoba ahabkwatena n'umurimo gwawe umurimo gwanje aine makanika wa radio na za TV basaje tukanda radio tubwe no tunorebo na TV nazo zirumu so ntenda kuri omuntu ogu ugomurimo gutiro relevant no gutasi akasente wagwezira ine future ina hariyo nagarara yananda kugutandika abasa kurara nawe yagireti yatunga mu muntu ikirize twakire Gideon Senyomo no pareta ali mbiom Senyomo twakwakira sebo TV West Morning Charity na lake ni umrevi ejin program simka akashonshoro cha murundo ogu no murimo gwanje no TV West kakuraganisa na munongiwe akuteka teka ngutokubasa ntukureta abantu batari bamwe na bamwe okwereka ngo ubuzima
akache nakahango echo choine nobasa amazira nsenyu mu Gideon twakira nkahi tuyaho murembo rwambara owo mwami Julius ogudakorachi na makanika wachi wa radio TV DVR bibikwatina za kamera turiyo murembe nebindi nkebyo kamwakire anje kutuganira na mnongachwa n'umurimo gwo kukanika akagutanika ryari agwihire muki akwenda kugutanika shime kubayi neki ebintu nkebyo mwami Julius good morning orirota ori live at TV West tugamira amazina gawe gonyine emyaka omurimo gwo rukorana rw'umurimo ki kandi warumugisha gwo kwebaza akora ba TV West nabahereza binye naha amazina nabanyeta Muhezi Julius abinje bakumanya nka Fire Master umurimo gwo gundu gukora nyonde makanika wa TV wa radio wa amplifier mwene kintu cyone kikuzamo amashanyarazi umurimo gwo ngutandikira obwire burimwe kagutandika 2024 nubwo nizo muri Mbaromu ngatandika ko yiyo murimo gwo urukurugankahi kabani ndikabohe by then kabani nkabanza gukora umurimo Kegawa yaringi ya motoka. Okay. Kurgen 2019 na mukaga kusi 2023. Nakorebe nakozere kwe uko kwija yonkija kuno yambarra nkanta kubimanyaje nija kubyegera kunuye. Konka kwe nabyegere kana bo mukugu. Niyo myaka 2020. Nece cyakarize kuzomurimo gwo kutana nemirimo yona. Abo kugira ngo nkamanize wiring ya motoka by then motoka zigaba zirinje kandi umbwiro bwe nija nakura nafunda mu mukazi nareba mbera itagenda na murumo gwo nabendemo nagira ngo campaign rongeze sari yogo ubugundu bwakora icyo muntu gisho murungi gwakora nece cyakaririze kuzomurimo gwo kutana nemirimo yona ochampayiriza kuzomuri yogo abo kugira ngo nkanyine wiring ya motoka nora wiring ya motoka negendana nebe byo kukanika naki nibyo binabenyine mwo bukugu hati ncho cyandetere nazo mu mogo gwo kanika bukubugone mu nkanta kuza kutanika busi nkanta kujimanya tuyo murembe gwa teknolojia teknolojia birebi ne kutwareta na mnongo mu rumogo nimbaza kwebaza umutonzi akobeti inte cyampire ne cyamani ebintu nyirani mbitahamu kandi ntarabishomere bingitinda bishomere konke ibintu ebindi gukora umuntu ari kundeba ndi kubikora nahindukuza nubagira ngo no professional akuba ninjera n'abakugu konka abakugu basida hariya nyunte bo mu nchapo murumo kandi bikereza abako no rakantu kakinjwire nakaba ntabukoro mu marwaro konka tikundemerera kuzo mu marwaro nkakandi kebintu y'amarwaro ebinta kumanya no kumanya kandi njena n'aba technician abakurwo mu irwaro bunu bakekikuru bamsi yacyoma n'abasitamara baje mudakika ndyango ikintu cyaho tugenda era tutakabino zo kura bantereze mu ngutugende obana kivare oba wamayanje obankahi tina yitakanika iwe nojana no mukugu njena n'abakugu astamaro baje yokanika bakeza sente orgayo umutari kwenda kutana ko murumo gari nakureba ni yitingaki tinkwamya ngo umuntu ari kwenda kutana ko murumo gwo nayitega kushoma ningana yitagaki ikikuru kubayi no bwenge bwenzarwa nakumanya cyari gukora abako abantu abinshomiso mutaho nomu nobashika abantu nkacyenda mbinda binji mbino mutaho nomu abangi bagiye gukora hero nangwa nakasigaza ko bandetire kariyo myaka nki 14 kari muri kacapa ye kugira ngo tukakashikira konka kari muri kacapa chikwetaga shine chikwetaga kwa chikwetaga capital no bwongo yikuru no kwija no mutugo wa customer hariya ukatanga kwereza abantu akubo mwaka gumo almost umuntu akabanye n'amagezi akubo mu gumero ogu umwaka gumo no bakubasa kubayine kintu cyakubasa gukora niyo umuntu akamureba umurimo gugumere nibintu cye bigumere namnungu akwenda gutandika noreba to murembe gwa technology yo kugiremo ubwiro bw'injo mu abantu bamajyanga no itaga kushoma no itaga kugira nihitago bwenge bwenjarwa kumanya nkuna nabe nakomoriro kapa stage ninga kakomoro odukodeji ngakora cyari area abo kube bintu ya deni byana nibihinduka mu konkara yini negende ryemwe soko kubo yo abe wakomoriro odukodeji no bakuretera umwe wayemwe no bano mangu no dukoda kandi udukodo bwe neza kukolisa amashanyarazi nigingana kinigana volts 12 nizitaha muzita konka cyo kibangambira ngo kifire niki atotandikiraho uyine kugira experience yo kuboyine ikintu kitambura mu
Omwa TV West amazina Senyumo Gideon akashonshorche program ya Simka n'umurimo gwanje twine muhwezi Julius ogu turi aho murembo rambara na Kanika TV n'ibindi bintu nkebe yaje byona ebikutama amashanyarazi experience ine myaka 20 Julius ubu umuzira ryokwe naenda kureta umwana we ebikutankiraho na mnonge ebikwato tugamba ebikwato nibyo bihe bikuza umurimo gwo hakinta kinte byokoresa tebikwetaga bintu byingi abo kuba ibintu bitukanikisa n'ibintu bya raisi umwana no yakubatine cyayine akikuniyo nimba nyenda kasente kikuruko kwa kubayira kasente anshaho yahikaha umwana atine kinini cyakwijana cyo natandikira ha byanje niko tanka kwirarwa nawe yatanka kwere kutanka kumanya komoroza star tanka kwenda mwene kwata kasente hata no kumugera ngura turubukisi yaho giteka rubaje ndabo kubanza kubani nyenda kukoresa iki kandi ugo nwakine konko bwiro yana iza hati natine cyari kumanya so ibintu nayo no korese byanje tukatuganira bintu bya akwa hari umuziradio akashosho cyakantu bantwera umuziri na mnongo gwari yokwe agayime akuteka teka nguta kubasa kandi ina makasente akace akaringanire tuna kumana ko kasente kari kwingana ki akakaringanire kandi bikwato kibyeshi mukuba nagora hati aginde kwadire na kasente mubere open ugo muziradio naturebe gisha akasente naija muzire twikaha tuganira anshobora enshongayi angambira tumwana naingana ati konkara abantu abinda kwegesa abana uko bakuzere bakwanjira mukwata kasente nimbaso butamwegesa abo enshonga ko kumusiya hanyina mwe bintu y'abantu bingi kandi umwe bikutwara ubwire bwingi kwako bamanyira kasente umwana yahika utamuhire kasente kimuretera wabo taruho kutanka gumana shohoro ibintu bw'abandi nabuguza abo kubana bakwijana barondo busipeya na barondo busipeya iyo gumana urebe kintu kikomere iyo teka ngo akantu karumu bade time mukama w'ikintu yaza kwikaguza kukikomora tikirumu muri yaha abantu bashatu urundo wo kibera kikuburo buzogwa tati nkumanya buzogwa nyoti nkumanya so kinkubani nyera nimba nyera abana abari mukuru abarwo mwishomero kake sente kabura ninga wo mwana umuto gwa yanga narana ndakorese ibintu by'emikono ubwo nayija umuzire tutensa icyo bwiro bwinge nikira kubahereze myaka 2 ngira ngo myaka 2 noza kundondera kakade ibinde byasigara iyo binde cyo mwana muteka mutindo ashome iyo muronderaho kurara yatakuya turori uhare we netahuni wabori hihi yanararomuka kikuru no kumunondera ko kurya cyamusha no gwiro bwinge nimba ningi muhayana atande ko meza ashatu abo kuba tinkubasa korisa umwana atarire kandi iyo muzire tinkakasa ngo noza kujya muhero mbwire so gushaka zo kwikazo kurya umwana ujye geno ronde chikomando ninga ronda ko kurya atatani ko gukora abo mutatarire takakora yes tugamba izoba ryawe twatanka izo nico cha mande izo ari yatanka izo ari yagenzireje notase sente zingaye izo bari yaratandikire nko bihabo kubo mu rumugwe ningwe kakasa kandi ngukora kandi ngabi abantu nguti nkora oyire sente kugira ngo nimuzemanya ko kuzi kutambura gwe ninkora ate nashitama aha niza n'umushaho nibasaka banyine mu cyaro 10 nyine family nyine abana nabashoma nyine nabaye university nyine aba senior nimbi ho mu rumogo nyine nduro wanje ngaheyombekera nyine no bundo buntu nuburgo mu rumogo gwaba gutandikire gukozere ko kuranga yanyesere ntware yanjye atano ningena nayo munshaho atina rukumbanja izoberi konke kugira ngo nebyabura nakubatakante gaba yayingo bwa yayine sente konko uri nakurwarwa narwa rufire tingo bira mutwari 10 abo kwa no kimanya nkutubera umutabuno twine muri toki kandi family nginomo abo mukazo winyine kugira ngo nakora ninga nakora cya ari umka so wona teka kutegereze sente kandi nazifuna nubwo wakumuteruka mbuza tukaza kugira ngo inoro nakorwa raririkwe ninga ngwine kiyana yitaga ninga umushoro gwa TV gwa yanga ninga ngwama nyaza tigara apana ikintu nabakini kuyo ningira na yanga nkana kunke kintu nikibakizirije njibakiro kandi kikurugo mu mugo Mwami Julius emitwaro 50 nari emitwaro 10 otire mukiri kwingana ki tugete seed capital nindeka mu emitwaro 50 gona namagoba umuntu namwe nenda kuchetete zizecho ombinte binkuba nkozere kurga mweze sente cyangwa umunonga nibasa kutamu nkuko navuga ngo nakorwa bartanike nibasa kutamu 12 rusasi ya 10 none ubundu sente ba makanika kangambiro bwiro bwingi ba makanika sente bazini kunkankirgira sente no bakumanya kwa kuziko konko umuntu akobayino arukumanya kora sente azini akaba mwene umuntu muduko munyo warati nyine bindi guza konko myaka 20 ni stamu mukaduka kanje omu school fees y'abana no mwere kurga icyo kurya no mwe kikurga
Julius Muwezi izoba ryarigenzereje izoba ryarigenzereje nakora emitwaro 50 revi wari akamera ziteze mebiro 28 Nechwa no kutunga Julius yazo murimogo challenges naza kutungazia ngo mweje kutandika challenges za yini ngo kuna gambira ngo umuntu nukubango itago umuntu ino bwenge bwenza rwo bwiro bwinji washanga ngo ine bwire bwenge bwenza rwo kugumira bwenshonga enshonga eri kugumira muneji ebintu byo nabagira ngo bigumire ebintu bigumiremo njya no buntu bunu komora no bro kuburi akana ka circuit board ka DVR igi DVR anu manyomo no gukora so mu gwa kamera kwata abashuma kwata kimwe n'ibintu byo kurata hwa hati ngeje DVR mbwiro bona atandikire mukore kabetaro tinkwamye cyangwa umunonganizo asakwizero myaka nkikumenyemo tinkwamye ngo nkaza ho mwishomero gakakoshoma so ubwenge bwenzarwa no tiko kwapa grading n'ikintu cykwija niyo technology yana no murembe kwenyini wabo takora kakosa bwongo niyo kushanga ngo icyo mu bakireta cyayanga noza kwijo wa Julius ndeberamo hatubona kureberamu ya doruma kandi kamutayi wanje niteka kankwiyeho sente yiko wano expecting emitwari 10 nyonza kwiyaho cyetano niyo kumanyo kora biyiye kandi yabyo nimbikora kugira ngo ninye wana ningira cye birimo yo ningira cye nako rgomba makanika batayi banje nako rganka ningira cye ninjikora so cyo nani kugerera ngo sente ninzivuna kugira ngo ninziyomba customer bonka nimbaza kwa ndiyo mbantu babiri yo customer na makanika mtayi wanje na customer ikauria na akumuletera mu mugwange abundetere na ngukore so ni ncho na kugira ngo sente zikurga mwanyoko tizukurga mwanyoko so challenge ori yakubasa kufuna yabatine bwongo bwinji mwene binje ne byanga bwenshonga buruna kuno shangangu noteka kuba kufuna umuntu arakuyambe kufuna umuntu arakuyambe kandi ubwo kufuna umuntu arakuyambe honana na kuyamwe sente so ikintu cy'inkuba ninye hanangeza abantu kubambaza kwega abanza teke esera aha kintu cyakuza kukora abanza cyege iwaza kucyega ni kiba cyako ubu twirira kwendera ubugambo bwabo bushato ubwamhero kusibera murebe kamanze kwebaza abatebakanisa ba program n'abantu abakira teka TV yabo bakabasa kureba muhezo Julius kubashobora ubuntu byabashobora ababukenga n'abatabukenga nabasa kweyongera kundonda mbashoborere ikibakwenda kumanya Ogwen Mwezi Julius umuntu mugweni makanika ebigambo nibyebyo uwo muzira okushara muno kwawe edo mwana kumutomi kwatine myoga akakora sente ko kuyazigamba imitwaro 50 kweyongerayo izoba nari okumuronde kinde cyo gukora itogwito nka TV West no kuretera abantu nkaba iwe otora n'imico rakore twaza kuzo twashobora twazo mu bururu wa LC1 wa NRM kwatira abantu bendera kachumokwe obo tukereza ebukirariye nasigansenye mu Gideon aho mu rembo rwambarara so interview mazima Muwezi yo ewanda Muwezi musayija kwatangabo norora murtoro bagira engamba na munumuna abantu batarukweikirizamu mukibibara ko bantu bakora ngwangu nyehera mukuri yabo bantu wera nyatere ngaha ekihuro kiriyaho embagere mukayawe ori aterema nyo muntu wera nyatere ngaha kwenyine mwatogwe nayo nabaza kwikirizamu taine confidence baito bigambo bya Muwezi wabihura Muwezi museje wa amani muno hori huagaya akasente nakayamba customer nagana akayana inyo makanika bagenzi abataratire mubwire bakata hamani akacega bakikuletere kikuleme ubuke kana kuyiho sente no layo gara muyiho sente I just like it. Thank you very much. Watu wareka chorukora okwastire hamani ukabanza watch kakasa then kuwahereze waje nawaza kurya sente bitabo kwega yebere bishatoka je no kaza futandika obe no manyangu uzagumano hendero wa Julius Muwezi ahabwo kuba torabanze wakakase ikintu cyawe ntabwo cyo guriceza ati ikintu kirungi namnonga umzire yanatamaka sente ngo yege you just sit down concentrate yes oyeje ukimari atakure kuri ugendo zekora we barokurebereka yadacana n'abanyangiri nkana ntangira mukasta kurara mukasta sokurara takubasa kurara kwe kana abana bariyo mbashoma school fees je yo kureba netwara sente nyingi
ebintu byo muko kugura echo muka ekitoche amakara Sabuni. bitu mukatana sigamakara Ah, kadagaye uretse. ekitoche Kandi sabuni. amakara kandi karimurinza bugamba sabuni emboga manyabi byakatolize kai Oyo. so Oh. many things that we do at home butwara sente umuntu akabura nakora imitwaro 50 ashatu zingahi izoba konka ahamerwa izoba oronde hizahwera ubundi zukuburira so really salute to you Julius Muhwezi wabare kutera no kurebereka no kwekakasa nambwe ninza kubuza Gideon akwaye n'ibintu binyu no muka ebinkwenda ngo bikorwe ahuntire nimbitwara hakantamo ashara munabibika mbabuzabuza babare nyo uragaruka nyinshi Ostwara echachfire chashanke chakora atoshanga bashohorire mwe kindi and like what goes wrong no kusuma sumura mu buntu anti ayihamwe kitiye kugira mwe chikuru chikora akoraho hace garuka mugarura yorore gintu kisibiro gira atorekemo bamo kubona abona no kuzirondana webare iwagmani twagwa program GSS mukaida kikazabasha tunamunaneza umushayityo kubanza twaza kumura ho garuka nsako twine papura z'amakuru kandi twone no kugambira ahabururu bwa LC2 okure nugenda ahabwa NRM flag bearers katumure tugaruka Are you part of a talented Catholic or Anglican choir? Sing for a chance to win cash prize of up to 36 million shillings in the National Martyrs Choral Festival 2025. Simply register with only 100,000 shillings. Using Airtel Money, dial *185, *9#, enter code 1175850, the amount and customer reference. For MTN users, dial *165, *4#, select goods and services and the merchant code NV3. Share a 3-minute video of your choir singing a hymn together with your payment ID to our WhatsApp 0776 877 528 with the choir name, church and diocese before Wednesday 14th May 2025. National Martyrs Choral Festival 2025 is brought to you by New Vision and its partners. Exactly, hadachika makumyana zaringo mushayiti yo kubanza twagaruka twine impapura z'amakuru ntiri cyo butungi charity nyine lake kasangaki interior toro mutabano wa goreti rire chesimanye waye bawani naye nacho ndachivumbura mpora ibintu bigende hompora abo kuba hatene mu rutoro bagira uruvumo ringa ngugonza nanga tebagikaka ngupaka paka nanga tebakujema ngupaka lumferaho hata bwo ngo turamanye ngo rero hano nengambendi ngumukazi wena kurora ba muwini ngo mutima gwe ngo bambiha biha stargeto no throw hata nyoka kubangu biha ndi embaga tugirinde December tutayine mbere tuhandikire ogula kumsango kurinde mbaga pe monye gera rabo ni nkutujura mutanda bwenci wambihire mbaga rukoro mwajahara twinena kukankugambira bwo kuba hina abandi abakubona bona bandeba ahurire ubundi bonangwa n'amazima bariyo bagamba amazima atatu mbwe ncuwe ninkukunda ko kanyotine kinagezire konko ije tuyo yombeka ncibandi yahonye kirarake kasangake akubaza rutoro hatondozira ndinkurozere otinyo kwikumine ndatwikiriza na hati oto kwikumine nembaga ntatkandi mawatura nande mbaga
atkanize kujana nako kari kuja ngutuzende tugende twezimbe ochetegereze yumbeke hati nchika manzo wawe nchika yendi ndembage bora abo ntakukore byafayo kamwatukanye katureba epapraziti za makuru na mwa tukutandikana papra orwa the new vision okamba jangu ladies first then embozi nkejo nchakwanti jireba atuche kwanti dishanga hatogwa bakamuragana sembaga imbaga yabura sawa tuyiro mukoti ebintu ebi and I think she's trying to be just abokuba hati nyona ndinye ningumani karaburura kuri yo munda tira wungu zagambira I touch you there inside kongato go biyagambo gutwa mucirogo gutwa mucira taja tubonya akota ino ground yona hati bagahandika nkahabiri mbaba tiwe noemera maisogo muramuzino gambo tinyowe byarebero biti yangambera ngo nembaga naye ngirinde muramuzira kubinga na obujulizi is not substantial horire obujulizi bwawo tubuli substantial leko munda katigiraho mukoro abantu kabatubire inkoro nejugano kamtazitireyo tuli busy ntwaza kuzowanyu izo sente zira abasigaye bacwere bintu asigaye abaraganise myezedi ebiri emyaka twazo muno mukaga mushanje munana mwendi kumtoka garikayo ubundi akigurwaho new chapter reba shisha ko kutubihabi anyways katireba papra orwa the new vision bitongereze mbatena gambira haba day to day bine bintu binjeje ne supermarket yo mu rembo rwambara iri kushira yo buhango by the way eco inekora no kurebeka kuwagira eco wayenda kugura obane bice obane binji za day to day supermarket this time round ni kugambira branch yo mu kijungu no kikamera hari yanyuma ya Ajipu Warrior gutonyi jendwa orwambara Masaka watemba ho tukacaho nyuma ya Ajipu Motel murika aha roundabout yo mu kijungu kandi uje ko noreba hecapa cha Bikira Maria bena no butimba bw'abagore buri nkaho niwo bukwakira atotaho munda harwe ibintu binji mnonga ninjira kucigamba hangwa atari muno muntu emotoka na nenyonyi konke chingwana bodiringa je nabo hati nkenyonyi ne motoka nabyo mba orderingera bakuretera so basakuza aha day to day supermarket kandi bacangwa wagura ombwinji ninga shombo hango ebintu byamba bikutwara mpaka ahoro kuzabi kwate na furniture pastries beverages byona biri muri ya tinkwenda ngoshembe na chaba kwenda za safe za sako ya no matanche sako nyinji but people are like abosente tuzibike nkahi basa okwirukanjira omba day to day noisha kwa no itunjira safe nunji eri kubika sente zikuja no murono bugwa postia sente zo zigumaze safe kuba safe gite kubasa kuhendera ehire esumu yabo not mushanje not mukaga not ibiri batere hati noisha kuba no manya ebiro koga hakonyoka atayo nanyi nakaringanire katuro papuro rwa the new vision bajirango gunmen raid Njeru stock farm again warebayo no just okay in the farm bajang farm manager Dr. Wabure asks for government protection in the farm ya tukuteka tangune ya government otukuteka ngo bunde byo kwerinda mbabirya higuru onkanchi kurenga nihija abashisha bine mbundu baza mu bibente bibe byabuzire but this time round they even destroyed some buildings there structures as rohes around and you're like who are these ones, who plans this? Biriyaha urupapuro rwa the new vision ahana bagiranti Catholics mon Monsignor Magembe ogubambe ahumwire kandi abirahanizire byeshongoro bingi so many hymns mukame cyacu kuterere kirunga abo kuba at least ine pate yo zandombo kamabwe mukama kuhereze cyumuro ekirungi kandi byakushobireho mukama bikusasire nechikaje beno manyamnonga muno akankwataho ego ubori aho inamajitaje haleluya kandi abayiraga ine kwenyine yes na muno bwiro bwenyuma ambere kagoye kabegumire msejogwa kaina maingi muno amina haro kelezir sexente boku ahaina Botanical Beach ambere bazikira umugenzi the late Father Bill so akabana agumana ijayo baitu
akamusajja webyewunyo amina ukaguza abanyana babora abo bayina baragira usaidi zabo kalango nebo kunyemeza umuzije ogunayino ikiriza kwetegereze aho zigaga bayire maingi kwenyine aho muri Businge aho ntaho kumanyira ngo ebishumuruzo byarafu no kuzimu Yesu we yabisigize wenga hasigara wakureberera feru kwija tukaye kwasire twe tukore kisika omuntu ogwabura kufa aho kuba rufundu batwagireba bat rahangana wari kumanya okuyabitebekanise aho muri Businge Museveni rallies Africans on family issues on family values neshonga nkuru munonga amakana gahende ko mukasheshe no mwabazi aho kwata hatuburira bashija bariyo batoba bakazi bato babana bariyo bafera chumwe and you like hato muntu kwatenka hi nabwe cyo bari munonga president witu eche choriyo nota hotwane expert support support 5 trillion Uganda shillings UDC capitalization amakuru nago garumomo over 80 jobs mwena na some tenders ziyo mu papuro wa the new vision basa kutamaka sente kawe ojakwa no yamchango grandmother's journey to save granddaughter's heart bambi ebyo byona biryomu choir tune up for National Matters Choral Festival Derwa no manyangu student beta muyahandikise how to register for the festival or papura norwa the new vision apeji ya kabiri ojakwa no bishangaho ubundo kahangura sente nyamwinji mabakwaya urakurabera omu vision group General Muhozi Rwanda CDF hold talks nebebare je kintu tukunda mnonga okubasa gumantu manyangu at least our two countries our neighbors are okay with us and we are safe with them so orpapra ruryaha toine kubano ruferwa okumanya experts survivors tackle addiction in universities mazima abana baryokwe bahimukirayo nibasisikara yabwe nshonga za addictions ninga shokshanga bakosepto koza bwongo kunywa marwa nebindi batorayo so turiyo mariyomba bakwataho nurses the first backbone of healthcare system hato iroba doctor bari abutukuronda for consultation nebindi hata banasa abo kutunasinga mbaba tubaringa aha front yo kureba health facilities nebindi nizukora zita the face and the backbone bakora bushanchi manyisangwe ibindi byona nabo mbaba bakora busha Turukenera papuro na nebye mzano mubiru Yasin put up good show as Kenya's Patel wins Pal Rare ngure ningash award twirwe Patel wa Kenya mumpakaze motoke stwabintu kushoborera habirwaha and we have also some past winners habwa Pal of Africa Uganda Rare no jakwano bareba hwaha and there are Ugandans who have won the Pal Rare nawo barayiningapu no jakwano bashangamu ate bintu nibinji kandi tayimuninje mwene cyo yine kora no kutunga urupapuro rwawe rwa the new vision hato kabona kumanya byone birukogaho shirinje kumibirizo nkamyano wanje katire urupapuro rwa bucket right bucket day amazina nayo kubaneka iyo murungiro ryo natorora TV West program simuka yenki akara Kerokin bucket day nayo yakuletira makuru maingi baitu agatukizira kutaha maiso anugo turiyo ntuwe kaguza kweri kikire msija kantere simu ha Radio West ya katano ati tukoleki ati amaka gatuberire maka it is too much nagezao na mhereza akaire mpulirize byakabana agamba msija katine na bwamo bingi beti yangu magana tukoleki atandikire hi akatire zimbe harwe yagato ngabandiana kwa Taiwan yayongeretera gundia amaka konkano chumanya ngu nakasanga ki oworu kuterra nawe nabasa kutirondisha mbuza tinkwane chibashamwe kabyakushoba atkalati na mwene sasa like nkabari yombyo kwerinda polisi manyachi aba RC wana bari yombyo bwebembezi okubaretere mishango ni morede imuriyo no mufesinga atko kikaho kwatankaye obundi no kukeraho obundi no kukeraho bigamba so nibyo turi yontoro mbukede enjakale hati namulindwa buli omu namai Flavia Siribu alhamuto gwa bukede atutebba mu koti lwa kumulimba mbaga hati nyowe omuntu nariba
obone nkabanyuire mu tusemeriro twine mbere tulagamba you were not sober that day you said and of which explanation keke mukoti ni kirizibwa musejja katali musensizi that is one nasemererwa nagamba kyonka nyo wekyo nkolire unkirize bali abayayi pak bishe twareka ngondo baro niki bukira obona ntwaro mu bugaza amateka nkakuraganise embaga kandi kanyoni ngamante nenye muhingura ine bero binu wewe omuni kaninzana abo nshanga n'abashabi n'abacara bandi nangwa no bundo kimanyaho even before hata ujate ninza kutera embaga kandi waine bagisirwa no kimanya ati nono njangu naza kutandikira kai obona uze kumwetsa ba onori nanye nyoni nera kintu kyakugire nahara bisho muntu kubabaro obona umuto mu mbuga z'amateka ngugiye kutera embaga nono utamburira hariki Wali no ntunga takababaro takashira kugira ngo akugite okay namurindwa atitebba mu koti rwa kumurima cyo wanjaho tunacenga imbere mu bukende nsibitegeddawo okay bakuletira abantu bogedde ebyamagero bye yakolera bye yabakolera ani Monsignor Magembe amina bambi aba sister bona bali maziga kandi habwembere ebyo eyo kuhiwa Monsignor Magembe expeditor jajja arumanyibunga jajja Pope Leo owekumi nabana asabye emirembe okubukala mu nsi ngunu atiza maju ahamwanyo gwazikira mu Pope Francis ayebundeize nasaba ngukanta kusaba kindi na kindi na itage emirembe esobola kuba neyetorora ensi yona niye mhansonga eyebembize akandi wabaye namara kukomwa omubaka Shamim Marende bazemu murongose Nairobi tegala marungu guno murora akandi alikuli Nairobi mbere ya toro mwirwaro awabidde company ekola urwebu sabala haruhum uruguto abanyamateka rutuire company yegera gukora urugudo rwa busabala akandi mu mbuga za mateka babisobora okuba ebyo mebi nebiseminti bagamba teka gati yengudo hatarona saini rukuoleka ngo bundi haruhekero mu maisaho akandi bibizire mbefera abantu nyamwingi abokuba tali omwenka abantu bengi bayizire ne bafa namulindwa tutte yali muganzi we hata aho njangu ejo statement nebasa kukora naye bogamba nti yali ba bogamba ba nzawonebuuza bawe mu ngeri ki falling in love with you nchimanyisa ngo nababaro kadje ngo nazara yakana kamwe nakuzara mwaka akabiri nchimanyisa ngo nababaro ashika waboyikirize kandi urikuchimanya ngo tugisirwe so kwa kirungi kuliriza nsonga embaju zino ibiri kuyihuliriza zona no maliro tongera answer nyonka hura urubajuru wo mukuru won bamweta kanyike kanyiko nekara mahanga ga heru nawe ine nsonga ze hata bwembaga ne kugita ho chiru kunde hwire webali nomanya rumwe bintu bine bire twine kwetegereza na muno abaseija nabakazi nabojo nabayisiki haro families rundi amaka rundike abali muno much more interested mu bintu nkabino abajire yo kuzuka nyowe mama takwenda kinna indaki embaga rundi naenda kurorizira muka na kuroto ine choine kunda naye byasaba empalio inemu ni morara njara mukaje wakampangisize katete na hand baito mwana we whisky na lekinde konka bazira ni mu mutsasire obaneza gambuka abazire mu mutsasire iwabozire bashwire baharaba abandi ohurire bote bakakozire mbaga konka no yenda ngo washwero wawe hatu wakore mbaga hati shiwa abana bawe bo bakabaroga hata babari babarogorra okay Monsieur confuse us also Magembe bogedde byamagero byabakolera bantu bayingi balimbukedde akana muno abayire basabira omukiceke kya akuri mwana yakinye bisogo bukalango yes aboluganda babiri batiddwa mu kukwata ebigambe bokuba amayembe muntu wange okay no ndebiro kamera yerunzire henjoki ruwengo kako mukole gwalemesa gwamani
Okay. Aizatokuza kubukwata ejo kizarumba hariyo murisho hariyo murenzo ngupa. Kamera berge nyibano ninje. Koro guona bagamba kintu. Kati mutuma insaja benjo cyababarinka. Mbere bari. Harona abebera likirire ngo hati kweri muzeyi kuno arayijayo. Ngo abana kabaramura mbisubuze. Bubere bukambwe. Ruwenga tujya kubazeroleza. Meja jena Sunday abasimye byona biri mbukedde Sunday bamukuretire kandi go kwasimire ansonge zimwe study materials ziri mu bukedde mathematics, integrated science, English hamwe zindi nyende anoga sente mu makovu garundirwa waka makovu no gamanya tebinyanti ndebe ibintu bimukwenyinyare konkame kwanga bibwine sente zahigo so mu sports anturora ibintu bingi muno Saliba ne Magalhaes babakuletira nyasingo mugaso mu Arsenal bakuletiye senior Harry Maguire yes engeri je yazimwe kuwambe namba bamukuletira Maguire moja kumusanga mu bukedde Bull eboneredde akabaga k'ekikopo Nick Newera Birum Pearl of Africa Rally etabudde ekibalo ky'engule byona biri mbukedde iwo agonze motoka zempaka nebintu ebindi birukira bukedde tekekino kero nuko yasaneta siringi 10 zonka gyetungire kandi osobole kuba no manya makuru nyamuyingi agarukiraho na muno uborabo gyetayiremu zagenda za batano na mwenda omuryemwe akasheshe tiyensa kwigaranjiro mu ya kabiri aba budget boutique bine bintu birunje munonga basa kubashanga aharuguto orwamba guta street bashobora ibintu bikwatenana ibyabacara umucara umushiki cona cyo kukwataho kiryo mwanyogo aho opposite na Central Market kandi akasente nakace na waenda wholesale ni bakuguza kandi obasa kutambura jene bakujweke mpangareza hambwe waratubonire basa kutwenjera nke bitu ne bya TV hati yonda kuzo mu mbaga nonda kuzanka hibasa kuzayo byona ne bakujweka kandi obonera ko mukazi we rigenda twaza kumura kugaruka nsa kwantu kuretera abururu bwitu bwa LC2 kandi nsa kwantu gamarana naba Bright abo amasi YouTube batogereho twine cyo kugambe cyo kurenga munonga kati umure mwana wanje tuje kuba natugaruka no bamanya Orwokubanza again ninyada cyari temba warning n'abantu bakutureba pain nebetaruho abantu binata kushasha azimbire kanzimbire nenje then of course koko mara chamara kurugaho wageto mwara hari shaga moje yacu kondro yacu twarumbisye ameno umutima immediately no stopping aho kishika 30 nubo waya kwiro mutonzi wakwanjire so pain nebetaruho no kuzimba kura kweyongera buri shaha ni kweyongera buri shaha ni kweyongera watandiko mukasheshe kungana amaguru ko nati gazimbi neberi clote yo mbihaha nekira kureto kwisya kubi kandi ujuke muna kugira ngo wiro bwinji clote zo magune zo munda nzende rombiha so clote yo mbiha nereta sudden difficult in breathing wabo tineshonga all of a sudden tandika kwisya kubi kurondo muyaga mu mpereza oxygen njanje mansangu echi cyakorot cyashi yo mu ndani ngo mu maguru cyatambura cyazo umutima akoshega mune bazo umutima guciho gucira mu sindika sindikomya obujulizi ebyembabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera ekintu ekyo taryebwa magaraga bugona izina nkamazima ayi abanyankorera bagira ngo endasimwa haburo waje mwini ntwara umuco kusima madamu asimwe Annette yebare kuba muzire ninyushwe nukushoma ishomero ebintu bikaba bitangwe nango mwe feasible kongo kangwa daha mukono
wankunda nabo mwana wambera muzije mwene ruhanga kumpere mishi ninkusima ntine bwariciro nkera hamutuma yebare naha hindi oine omukono umuryeche mukama akumpera mishi hareche shongoro ombiburu ekinkwasa kugira ngo Yesu akanjije imbabazi ecyati Paul mwene akakeshongoro nanisha bakagendere kimwe aho tuwewa ushezo babasi hawo kwichiriza konka imwaba mwini echika nimura utemuzachi amazina ni Nyesimba JK and of course nyori izoba nije kusima munywano wanje untaragambo mwizina but niyenda kumusima kugira ngo ebero kibanza byo kubanza 2024 nkagenda narwara nabakubi ntine zirwaro ntine cyo kurya yandaberaho yamfaho yashashira all my hospital bills yamfunire cyo kurya yandebera kandi nabaje kazagaruka mu rumonyi namani ninja abantu batakumanye cyabireho konko muntogo kwa horhona mukama akunkumere kandi akeshongoro ninyina bakumpere my God is bigger okurgo wa best Emily. My God is bigger than any of my troubles. My God is bigger, He is bigger. My God is higher than any of my mountains. yejunise namba yitu ya WhatsApp noti mushanje mukaga 2 98 82 nkaga 2 otebeze eki yakukolire derensiyone manye kuno muntu w'umutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West nehinda twegiteho aha programu yareba hindi jire ahiturwa bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe kona beninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina nyinyi kokana amabana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja urukutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Show headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kuruno ugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte baraberemu kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindi jire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga abantu no kuba mubiha mwenda zobatekeka ekire bakoresa all sorts of things burchafuteka burchiba kumutebeza jo kandi ni ajuinga n'abasigaza bagenzi banjye banyamishuka mu genyama mukando ba doctor abazi tuyireho ni hayo umuntu abona ntiwe doctor wa kwirenyama yaye ngoro umuntu ngabo ujambo atura nachora so nico cyukwakirwa muta na
ate na n'abandi kwakugenda yateta kateki hariho baturambahura so nawe kwakuruga abanza yekiko kwarebo amagamwa kandi kandi tomera ng'ekikopo cyo kukamba washanga rero nahuti yo joto mwana rero natambura umuntu akumbe ahindende yari natanga so hati endejo ko kuba affected nabamwe mbechumeta ari hato mba bachumite orinjiso ari okchumite bitine bene so oshanga ejenda wawageza kugiya mu berejo no bija kugira echejo no bisa kujwa for a very very long time noja mpaka every part wa owe ariejenda erukiremo watu wikoro complete nete ok burchuwe chona product yon ene kushobora yabe taka kuire breeding ingasho kuvatu kwemera bantu basanzwe kumbara miezi eshatu nuje kubocho kono utongo bitobo takafira nagosha kwenda nikwa aja ozio depending on that active blood so hati nababo nabajira echeju abo kwihamwe abana boko basa kugira pro breeding probably ni wabozire nabwo no basa kujorenze ebere bakabagabira kati byebyo tibyaba kandi byebe byaba situation ndi yawe yatejo turakubare bo waheza zara mutakarenze yebi boko babyo chicho different dina bandi nabo kubali ndwara umune kansa yo mabani nenda ningashe yani ne basa kurete kazi yagire cyejo for a very long time ahawo kuba nyenda nerwi kandi nyenda yo the only mechanism eyer kumanya okurwana mwene kitome cyo kurwana no kwekama shading anakweka yenyigete mutshora so yona haza infection munyenena ekama chokuro mutijaja nishasho mudanto uzaja scrums because nenda no koko nenda ushobora so mama shasho mudanto paka so abantu bine those bad infections katanzwe mabanye nenda nubuzakobeze ndwara zitu hata bana bazihinduye bacize tazo kushanga nezarafu okay kumva abo bamunoza y'akundo so twacize ndwara zo kushambana abantu mwe tuzoete ndwara zarafu so indwara zarafu nazo kuzukutahamu zarambi bad gonorrhea bad sexually transmitted kuzukuzayo wabura kujanja ba umuntu ato hashasha hasiskara umuntu narwara cyejo especially kubufika mu mwanya nenda izi infection zembi kubufika mu mwanya nenda zitahaka wundi now at that wound I have kufunda any touch ubano mshija yataha makashikaho ubani wano nabo kata yorukumu all that process chukuru wahatoneka noza so noza kushangiwe hii ulizoba hii what ishaga menyo ati tokumanya kuyija yaretwayi something like that so nekonka obuchaba nichubaho no mwabanta bambashasha kiterana ashasha kiterana izoshaga akakiiko k'okuteeza obururu nikamanyisa abanyayuganda mwena kukarukuza kushohoza amazina g'abateezi b'akaruru okuruga 2025 by'okwakana okusia 2015 by'okwakataano 2025
akakiiko karukurabira omukashare ka 2006 eya Electoral Commission Act nako kushohoza amazina g'abatezi bakaruru okuruga shahi 2 z'akasheshe okusya shahi 12 zo mwabazyo omyanya yona eyokutereramwa akaruru omwihanga ekigenderwa no kuhamya bihandiko ebikukwasireho ebishikire kandi no kuhamya abatarukuterera omyanya ejo hamwe n'abafiri weno wayihandikisize akashanga izina rye ritarumu nayikirizibwa kwegambaho bakamugita mu rukararoru orurukuza kushohozibwa okuruga 2016 okwa 5 okusya 2016 byo kwa 5 2025 ebindi ebirukwata hafuteza akaruru bishanja hamtimbagano gwa Electoral Commission www.ec.or.ug ninga ahari buri offices zona omwihanga Nehinda to umurungiruriyo na torora tula TV West Nehinda edakika ziri 13 zonka ezakarabo musaha yeitu ya kabiri webale kuboroho kandi hona nambero namuno muno yiwe rutarugaho kandi nayo tutandikire nayiwe ya program ni yemu umukaire kanu ndakutoira hara kandi yesayo narunde dakika yona kaire kanu tuenda kutera touch no matuli mu transition runde mukaira kakaruru nambera abanya Uganda barukutera karura bembezba Senyomo Gideon LC2 akaruraka naka structures akaruraka nakonja kutoa na bebembezi na mnongano ma akituje nyuma kabeka yari yaka LC1 erizowa twazo muka LC2 turi nkahi twemerire omuward ya Kakoba nkahi aha church ya St Peters Kakoba aho murembo rwambara anoho abebembezi na mnongare ngora LC2 na structures zabara abatorane nyina tugane no mwe nababi nabashatu abayitiro mwanyo gishika karura ko kuja ko kubabandize shahe emwe kwika ari nabashime kwerundana nibaba arirundana murundogo abantu abakwerundana nabo abaraberemu omukaruruka LC1 nibo bantu batano twagendo bantu special groups nibo bantu batano akakigo ka veterani nibo bantu batano abakazi nibo bantu batano ba youth bona wabagita hamwe nibo bantu 13 that means will sell eine kwika omwanyo go gwa Kakoba St Peters Kakoba okutorana abantabo will sell twantugamba ward akaruraka tumburwa NRM Bulward abantu 13 bulsel nibakwerona ndo mwanyo konko kurugira cyane kiro abantu tibakize konka abake abito atunga nyina bonje kutugambira icyabakeza nicyo ki boni benda ecyetengo cyabo kantandike kanyirana numbantawa tatankana haje assalamu alaikum wa tullah utugambira amazina gawe na inshoga karuti live TV West wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh amazina ganje ne manyitaru anga Mustafa ni mpanga Rome Kakoba Central ngatoranwa nka chairman wa movement one mweno ati nizatu ninza kusaba publicity kandi nyakakasangu ngenda nkolera abantu ekintu ekibariye mwe kibakwenda twena tushemerere hamwe abantu bagamba ko hina bakuza kutera karure gisha bari nibije kibagamba cyo kwena kubakora mwena bakwiza kutora na chacha hamwe manyengo Mustafa nizanye ndente ya publicity kandi mujinkwase mbihire mwe kimuri kwenda kwasiza mwe tukolihanga mwe bari mu ogwe ni Mustafa akasinga karura structure ziri za hansi za LC1 ati yija LC2 naenda publicity umwami basa kuja mu misho tugambira amazina gawe yiwe cyakurito mwanyogu ni wija kurorera ninga ni uri mtezo wa karuru ndio mtezo wa karuru okay general secretary abwa pateji nyamurungi LC1 Kakoba Central kando be nakora nka vice chairperson wa pateni yemwe aha ward Kakoba ward kandi hati orukwetenga ya chairperson LC2
abwa Kakoba ward kubasa kureba ngu package tero anaka obchiko butuburuho umbwire bwo bururu bwonka kureka twa mobilizing aba eminyeto twabasomesa package ahetu ihire na hetu ikize twabagambire bigenderwa bya package twabagambira package ebyekozire kwihayazo mbwebembezi kandi twabagambira na nebyo misho ebiticho rukwenda ati we nonda karuruka kandi noza ewe chairperson wa movement LC2 Kakoba ward. Okay. Amazina Isaac ayibazibwe kanjene. Isaac ayibazibwe kanjene ogwe na ndobo ebembezi kuba chairperson arengora NRM LC2 kantunge Madam Dora o Madam Dora batakumanya akayesa kana etaurusania rwabona kana akendaho entebe bunyishenjero kazi embera kuyalgira matatu wazo mu structures amazina tonyene nokushobana nongo muri wa TV West abarebi ba TV West murire kurungi nashemerwa kubandiyo hambeho za TV West amazina ni nyetwacho mugisha dona binje numumanya bakakoba nkabaho kansara wa district nisha na yesimba hantebe ya woman MP abwamba reste tebera genzireje konka abo mutima gw'ekibina canje cha NRM ndizire ntitinku zagaruka yo mu ntebe zo narabwa kansara narshi chi tukujya ngo tinyine man kandi tinyine bahadizo buruho konka nyenzire ngarcenyima ntandikire aha grassroot LC1 umuseri yanje General Secretary for Women hati ndizire nkanyije aha LC2 ntebe ya finance then ninzagumizamu cyabasikanze nasty hati as structures nashi special interest groups niyo mizi ya NRM aha ground buri village buri hantu no mwihanga bariyo nabatera karuraka haza mzeji nimwe tukugumiriza mutukaronda structures eza national level both women councils and women league NRM so ni intero muranga abantu bona baji abatori nabicika bwa Kakoba ward mwije mutera karuru then tugumize muturonda bebembezi barunja higura national na city na division kugira ngo nkaba kazi tugume ntushachirwa tureke guma turonde mbanda makonka turonda abantu aba active and assertive. Okay. We bari muno ogwe Madam Dora ruguru tukujya ngutayine man aina man konka yaza amrundo katantire ahansi obari kutemba obo kantungena nogo mcyakazi atugambira amazina je echa muto mwanyogu nico ki amazina ganje ninye choncho jena turo musero ya police prison sero ndabire muko murema. Okay, chairperson, congratulations. Thank you. Kati ati tija kurona abandi abakuturata ahere sutu funo busagizi ekibina cyitwa kimuce kurungi kigenda cyo kurga hansi mpaka ikikuza umisha mpaka wa president Museveni ngeni nyoni ja kushagika RC2 obunda rebe nabasa konka yatakubasa tinkamuhereza so nicyo kinkwenda twena twatanse tukori hanga bitu nanye nkabantara umurema konka kumbira umurema najya tukanya sibuka naraba. Okay, yeah, congratulations. Okay, enshonga nakaruru turinkai turika kubi omure bwa TV West ariona tureba akaruna ka LC2 omwanyo guntekateka abantu almost abantu bishatu akubankambara city Mbara City na mnoga Kakoba ward abwambara city yona tuine polling station na tuine byaro 18 na mukaga abya 18 na mukaga wabara abantu busele ine kutera abantu 33 abantu 33 azan ko mu ward ya Kakoba we expecting ebyaro nka 35 bara abantu 33 bona bakuberunda no mwanyugo ebukira ariebo no kuba no bitunga amakuru git agihangwe nagacencyira shahibizo mu ciro enshonga nakaruru ka NRM kora structures okuja kutorana twarga tukaheza LC1 twaza LC2 twaza kuza LC3 niyoba division zabine city twarga city za district twarga district ze abanyishenge twagambanyishengero mpaka wa president nasigansenye mo Gideon aho muri Kakoba mbarara
Right. Kangaro mu studio bagumize na program ya Simuka. Right, senyomo Gideon webale muno abo update ege yatwereza na muno hakiki ekituolekerizo kwantukora obutumalirize koma aba flag bearers aba NRM LC1 kandi abanyabuchiko aba abanyakomerwe sazino barukwegaito myanye gyonko kuyatugambera basobole kubana bakoma abaragenda LC2 omukyara our special interest wa murora yagamba uyamazire kweba karuru hata na uyeija asagike abala rulengo LC2 ngo bahito wararora tayine busobozi wararora tarukusobora tarukumaraho nobia akaruru wake torukujya katunga senyomo Gideon n'umusaki wayitwanya kuri mukakoba kana atwereza updates na muno ahansonga ya karuru aka LC2 nko kaliyo nekagendo maiso amukichweka ekyo ijuka nkaterwa kerokenu okweturura ihanga lyona TV West sisimuka naho tuli ahansonga gyenyine ya karuru no turugendo ku bantu beseba yitwe rundi nyo hamwe naiwe okurora ntbazamu na Council Eliakim Capson akana tsobrora nsonga niyeme ya karuru nsonga ya karuru wenu ebaire inabuzibu ubutalebumu na bumu rundi scenarios zitalizim na zim kyo kubanza abambaye magamba youth talent register tokatia abama ground bagamba ituleka tera karuru kaito as long as nanka tumanya mutaka wait tuikaire nawe emyaka itatarungana yona lekatiri abandi bambeje kire kenyini ne bahandi kibwa mbatera karuru abandi register bayirukire nazo bayitati ntwenda esira rundi amani tugasimbe hali henyini Council na mbere in case obutekiranganiza buno bwimuka hamyanye yo kuteramo akaruru iteka lyo ne tugaidinga leta kurora ngo bundi omuntu yateko munkore exercise rundi obugabe bwe habwo kutera akaruru bugabe bwa buno munya Uganda na ikirizibwa so hat munsonge egyo yenyini akateba ako kenyini akamanyino ka tribunal okusigikira section ya 25 hiyo ni gamba kena muno embere gyo bwe kubero baitu tutakagira muri yebe bazo tutamuche we bari kwiza we bari munonga ego sebo kana nashimirwa bere kunyakira yakora abakutureba abarukutureba murire muta izina ni Eliakim atumanya Capson Ndoroya ningashi omnyabiragiro kandi nzarwa kanyampu monyavugo kajara muri tunga mu district kandi ni shiro bwebembezi okujekera kajara mu parliament ni chemerwa munonga okutweto muri yogo mwanya kongera kutangariza abanya-Uganda tuyombwire bwo kushiro bwebembezi kandi ikintu kiba kiri kirungi munonga aho abantu mu bintu babatari kubimanya bweno shanga ibintu byagenda giko kandi kirungi management ya TV West okweya yukwije kandi ekongera okutangariza abantu ikabashomesa n'ebirango bitanturambira bamu abantu okubakubasa okutwara ufunanizo ubwe okuronda bebembezi abakuri abamuntu babasa kechiyo mnywani ya tatu yo inza kutera umutungura nabasa and it's true niko chime kwanturonda bebembezi kugira ngo mumbezo oryo noronda noreba ngo ndaza kutwara misho ningashi ebyarekere gukora nibyo kombe kihanga ihanga ryawe okay aho henyini hamwe nsonga ya kaire Council tuyesibire ha section ya 25 ya tribunal turuzuru utekeranganiza bayire buri buhingi kusikangana kubire kuri kwingi na muno mukana akaturugiremu akaba flag bearers akandiki akabiri akabire ku mugongo abantu mbarora kubingana uri na rugayi na agamba ukutasemeri kubana akoma kandi nusanga ubuntu mutuze kandi n'ubugabe bwe kuba natera karuru iteka ndi tugambira litana muno hansonge icyo yenyini kako butekiranganiza bubaho kiki kisemeriye kubanika we bari munonga ati ko kuza hanshonga nyine abantu bamwe banze bacetegereze ngo atakarura kuturiyo tuteregesha naka NRM primaries naka NRM ikigombe nacho ikiriyo mu government hari bigombe byinji konka atakuturumu naka NRM konka na register nizaba NRM zo bonka mbere hati akanu kukarura kuturumu kutukurwa muri yakwa kwamba ryumba ronda naka pate flag bearers na structures za NRM nuko karura kuturumu kutukurwa muri yakwa akanuka agatahwa takakwata flag ukabyamo kagiro takarukawa hari akarura kahameheru naka electoral commission ako no abapate flag bearers nibaza kuja kwesimba nebinde bina na nebinde bina structures zabo kuba rino babikora ni n'amaswago mbene hata kutukwijomka electoral commission aha meheru hata nhoba kwesimba ebinde bindi nabyo byegitamo
hato shanga ikore watunga flag bearer nka chairman wa NRM ninga shinka ba LC tabari no baronda hati beja kwesi bo muka electoral commission akahamihera keke box ninga shuko barikize katera kona hati ako aka electoral commission akonukuka kusharamu bakahinguza ngu ogu niwe chairman LC1 ogu niwe chairman LC2 konka hati no flag bearer dino tegereza ka electoral commission akahamheru oyesimba n'ibindi bindi now ahashongeje yenyine turebere enkayana nyingi bagamba ha bintu bya register izina tururumu ogwizina ryanje rurumu turukumanya hacanga now atitwarebe birango abarisho commission nabari mbashoza ki enkara zoja ngo abantu bazokwecheckinga nkai mu register eza electoral commission kugira ngo ko kwecheckinga mu register ninga shu wacheckinga wareba izina ryawe no ikirizwe cyo kubanza kubo yehandikise okutera karuru kugira ngo eze register ninga sheze mpapuresi kubazizire ngo muzo kwechekingamo kugira ngo iyo kabo yehandikise kutera karuru ngwe n'izina rya warishanga ninga tu warishanga ninga shushanga ngo mutoru mutuma mwitegereza ko mutikayafira ko mutikatashime kubarumu harimo abakusanisa amabara kanzu aha kwashino ati nabandi bakuma kugira ngo mwene mushani sizi nabahemba amanyango aba n'abantu babiri baryacanga akwa ijukezo register nizo baziri accessible ninga shi umwiteka iteka ndigira ngo umutasa kuza tumushinishanga district nishanga kai konka umukosiyose umwanya gogo kuba yisimbiremo aha polling station haraho baritani ngufisa kwamba teza karuru baba bazini numuzamu mu checking abantu washanga ngo hine okuwa checking ninga sho kuwa kibiro kashanga harimo abandi abantu abo takumanya anashaba takumanya museri yitka takumanya mucanga kitu amazina gogoka anashikwa akaonekanya pumo shanga amanya odongo washanga mogo okashanga amazina gatari gumucange echo kuregerera setting amazina gumukujeno kutukurujumanya hati noteka yo complaint yawo ejo kubanza no ikirizubwa okutunga copy ya register iteka nchi cy'u kugamba ibingamba biyo umwiteka rya Electoral Commission Act buri munya Uganda nikirizibwa kakubaba na eta ya hakukuba no yitenga nozayo oshoma tokushashura sente zona bataka kike bakakugira ngo leta sente tumaze checking uri mu register kandi za photocopy ahade maybe wenda ko photocopy ngira aho nawe nibachukura konka aho expense yawe nizibaze sente zawe yukuza okufotocopyinga ningashi okosiyamu mu register so ni kikirizo kugira ngo wahika hariya o checking mu register ahabwa busha urebe bona abantu ba checking mu register barmu hati ezo register tujye tugambo niza electoral commission otakayisha ngo mu register ya NRM iyo kabergaho ugaje nyoshikani kanatira ka NRM uzafisha ngo mu register ya NRM urumu konka izizi bari ziza electoral commission oshanga izina rya ortarum akwa ziriya niza NRM members ba NRM bona mwene utakaje tumwene gotari mu register ya NRM ndo wasako gotari mu register ya electoral commission akwa zo nizibani zahukana konka of course information nyingi ne bande barundo okubagita mwene eze tuyo tugambaho eza electoral commission ahakarura akahamhero akabona nokora ngo wacheckinga mu register washanga mu izina ryawe washanga mu batarumu no raising a complaint ninga shoko tongwitwa kwawe iteka ndigira hasheme kuba haruho tribunal ninga shi akachiko ninga shinjete nka court akuvunanizwa kugira ngo abantu bagire kutikiriza mu register okutwareba ngicho wanogamba kugira ngo wacheke mu register mwashanga amazina abiri abantu mukuba amanyate bacangeki ejo complaint no gitwaro wa returning officer ogoro kubana kurira ibyo kutera karuru ayongera gukora terenshonga yawe aho henyini tutakagira mu returning officer kandi tamensonga ya tribunal yakatebe akakansari yo nabazaho n'umuntu gwetaga tutandikire ikiriza tugende mu kahumuro kake kandi utoragwo mu kahumuro tugende Maison program simuka ijuka kansweli ya Kim Capsonal hano kandi naho nayitago gwebe mbezo mu kwaturu kwihanga abantu bakajara murole na amayisago muherezo usagiki kandi nawe asobole kuba natujuwekera leka tumure netugaruka Nehinda, 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 nehinda.
Pay monthly subscription for the next bouquet and enjoy an upgrade to the next higher bouquet. For classic and super bouquet customers, subscribe for a month and enjoy 5 days extra. Extra entertaining and educative kids channels. And now it's time to Extra new series on Makula TV and Gangs of Manila on the Novella E+. Reality TV dating show Hello Mr. Right Season 2. How old are you? A thrilling title race in StarTimes UPL and La Liga. For more information, please call customer care on Airtel line 0200 117 700 or MTN line 0317 117 700. StarTimes Easter. Care beyond entertainment. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox omu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire. Oburwaire bwa mpox nibujanjara buti okuhikanira kimwe n'omuntu owayerekire obumanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorohererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozibwa omurwaire ninga amaizi agakorwa omu mubiri gwe. Obu nibwo obumanyiso n'obubonero bwa mpox: okuhemba omuriro, orohererwa ha mubiri, okuha amaani omu magara goona na n'okuzimba enturugunya. Okwo nikwo orikubaasa kwerinda oburwaire bwa mpox. Yetantara okuhikanira kimwe omubiri aha gundi n'omuntu okebeirwe kikahambibwa kuba aine oburwaire bwa mpox. Yetantara ebintu byona ebikozesibwa omurwaire oine obubonero bwa mpox. Guma naaba omu ngaro orikukozesa saabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer. Tunga omubazi okukutsirika oburwaire bwa mpox waaba ori aha rutezo rw'okubukwatwa. Kuwakureeba ninga okateekateeka ngu omuntu aine oburwaire bwa mpox, teera aha namba etari y'okushashurira sente note 8 note mukaaga ninga otsindike message ya busha aha mukutugwa your report ahari 85 note. Obutumwa obu nobukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ebindi bitongore. Shemi Events hamwe na Grant Promotions nibakuletera Ankore Culture Festival Season 2 hariya Ntungamo Chamate Stadium ebyo byokwezi 17 okwa gatanu 2025 okutaha omutwaro gumwe gwonka kandi VIP mitwaro ebiri ijotere ndongo ya Eddie Kenzo, Fix for Micah, Lily Pazo, Greeny Daddy, Meditex Americana, Lady Diana, Megaton, Nabararam Foforo. Endongo tujikubatiro na misana, Bouncing Castles, Evyasubo, Face Paintings Abana, Sakasi. Yemawe, Ogunomro, 17th May, Ntungamo Chamate Stadium, Ankore Culture Carnival Season 2. Muratevya nevitekanange nyana, evyanywa mate, evinyira. Gonna be sponsored na Timu Bakery, Aquafina, Pepsi Cola, Kazero Kumbucha, Starbex, Shemi Products, Highlight Electronics. Nah. Bell Lager, fresh vibes, Bola enjoyments. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Yekati bwoberanga tosobola kuwa mama wange kitiibwa nze oli kimpaddi abaana abo balina ebisinga omukyalo oyo gwola baavuma bwe tufunayo omulala wano w'omukaaga era onoofumbibwa bannazaala nkobya mu nnyumba ate pira bwatagagala wano oli waddemba okudda ewa kitaawo kubanze wano wenzize wa kitaawo. Just tell me. Sorry, it will be okay. Oyo ye Mbawa Tamara ensi n'eggulu gwe bimanyi. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities.
TV West nehinda program nibagita simuka nibanyita kasanga kilake tukiyala hano kurura program eni again maiso paka na mbere toragarukira mu maisa omugenyi nchaina kanso ya Kim mu studio kandi kanso yabana tusoborura urugendo twaba twaruhikia mwa returning officer na mbere ubutekeranganiza bwaitu bwone butura twine kuri mu field mbere tusemerira kuba ntubutwara yabana tumanyiso muraba mu butungire ubutekeranganiza obune mu butwara nka so returning officer twaba mutwaro ubutekeranganiza bwaitu tusangira abantu 20 mu register abantu bantu turi kubamanya rundi tusangire mu nabali abafire nababayire bakyarumu rundi tusangira abandi babalesire hakiri iki nyine cyo kutera karuru turi kubamanya rundi nyowe hakuba kino abantu bengi basobora kutakimanya mu register yitwe ya NRM akaruru nkabandumu habwaka hati muwenu tindumu so complaints in case tazora mu returning officer na atandikira nka kanso munsungaze na atandikira nka wabari mnonga hati ko kuzomu echo kwa twarangumba bikiza mu zo mu register mu checkinga mu bireba hato tushanga hineshonge yoyine norabera umwebembezi wawe we cyangwa aba parish council ningashi abo muruka hate ejo okoto mbitwa kwawe okutwaro wa returning officer ningashi orukuvunanizubwa akaruru mu constituency yawe hati we returning officer iteka ndigirango akore akacika ko ningentebeje bakweta tribunal kurango bashijima enshonga yawe ejo tribunal iteka ndigira ko kushomaka akanyereka 2.5 mu commission electoral commission act mbagira ngo ashime gukora akakiko k'abantu batano haza akakiko akone kakaroho abantu abo bari yari village executive committee oyine y'abantu bashatu muri aba bantu ashime kuba harimo omukazi muri aba bantu ashime kuba harimo elders abantu abakuru bakirinje muri aba bantu ashime kuba harimo chiefs mwenu ababakungu kureba ezo nshonga zuwa leta ni nshonga ki hata aba bantu batano ko kureta nshonga yiba itwayita tribunal yakorwa wa returning officer hata waleta complaint yo bajijima bajango complaint ya leta aba bantu bitukure muri register kabatashime ko abaruma aba bantu ba leta katutari kubamanya mu cyanga kitu konga shiwe nanka katari mu register kandi kana abantu bashime ko batera karuru hati by consensus ninga shibikiriza nabakagira ngo ejenshonga yiba leta namazuma kandi tugihurikiza bajya ngo nticyumanya aba bantu ba leta bona turi kubamanya umwanya ugo tubateza bitu bakaruru mbere hati bikiza no bakatera karuru hati returning officer akora decision kurigera mu no kumwikiriza ngo kumwe mutari kubamanya mu bihe ninga shimwe numbamanya bashimi kwa baroho mu bagito mu register then babara kwikirizana ngo kutara bari abantu batanu bakabara kwitsa abamwe bakajya ngo tubamanya abandi turi kubamanya hati ne batera karuru hati bagenda na majority hansonge yashonge jako twara nabantu batanu so muri abantu basatu bagamboke hadene bagendana na cya majority cy'abinju bakora ki bacwamu mwene ujyango enshonga etakija okajishuna 30 mbishata electoral commission obasharamu ni cyecho rundi returning officer akagamba nyoni mbiye mara cyecho tubakibwire tokaje ati nimbiye mara kandi iteka ndigamba ki mwitune kudangu twagendera iteka ndigamba ki kandi gira abantu bashimikwa batunga registers twarane birango umuntu karahika utakamusha basente umuntu wenda senzo checking mu register twarane no gusha iteka ndigira ngo abantu babikirize ba checking mu register gishije majikubura then yashanga hine ahari kureba ekikubura abura muninga hine page yareba abantu abo tari kubamanya mu cyanga ninga shinga batezi bakaruru na ikirizubwa okosya muninga sho photocopyinga yutakayigero tatnyitiza ku photocopyinga no ikirizubwa okosyamo ukujukisa mbono katunga copies zo kubanuye konke cyo tokagiye ko ngo bagikwerezo gitware nyamunuko mutawundi ninga rwashemira mutawundi zo photocopyinga none within locality ya office za returning office uko se babine ibintu byo kubasa kuprintinga ninga shina wabaroho agenda abukogesa takashikani ukajibuzabuza hati bakwereza ugendo utekamo complaint yawe icyo wanogamba cyo kugira ngo wayamanya ngo otira karuruka NRM utakamarwa n'icyo
utumwe no butira karuru ka NRM ndi mu register NRM utine ya electoral commission ninza kubanda munoza kushanga utarumu nangwa nabanda orukumanya ngo riyo nemutesha ngiye muri register no zindi bakwandika kunge ko umunongo kuko sina yeji ya electoral commission ku confirminga ngwizina rya uryo mu register kandi complaint yawe abagine wagitwara babasa kujihurikiza aho henyi no tuli kanso bare akandi nturura mu nsonga nyezi nyihere mu ibiri making sure bora botira karuru kaba flag bearers LC1 taho buryo orole nguna ya electoral commission orum hakwane gya kuyamba mu kutera kali akabona ukaraba kaikire 0200 mwenda 0 ina mwenda umutezi wa karuno so kubazaho naitwe akandi ukagireke bakaguza kanso na muno haiteka ekeruru kugamba ahansonga egioniem yo kutera karuru torozero bundi ubuvuyo bumbwizere ne bubam onti yatera umunyabuzare onti yegerati onu mu register abayiratarumu banu babalesere buri takire kikinyini nebintu bindi bingi muno kanso nasobora kubona twabura kiki kitsobora gukora na muno kurora twatera karuru kukutera karuru bujunanize bo bwawo mu Uganda akandi bugabe bwawe kutunga copy ya register inyakuroho complaint nayo nikirizibwa ko mu Uganda kugitunga yabusa akandi yosobole kuba note kayo kwetombo ita kwawo 0200 mwenda 0 ina mwenda akandi yomutezi wesimu usobole kuba nobazaho ana kanso mukaire kanu akandi agire amageza gatuhereza muno umukaru akatuorekerize akaturumu ko umwaka gwa gwa karuru kandi bugabe na engenderwa inkuru ihanga ne kuhereza ubugabe yunkumye Uganda kurora watera karuru kandi yakobjunanize bokanso obuturinzire simu bweraberiyo ati arundi je shonga ingwe nabanya Uganda bongere kwitegereza eze naka rugesizo bakoza kucekinga nubaziteka umwanya ogw'abantu bona mutansabye ati ntuzishanga kahi nga numanyaguru open group public buri mutwe nashimye kubana nazaho twakugira ngo manyango ntazaho mu ofisi rundi ziri mu ofisi ya nanka shimye kwa ziri umwanyaguru public abantu bona bakubasa kwikaho bakacekinga mu register kandi register ezo mutakategereza ahizo bari yakaruru kabone ubwo baza kucekinga tuyo ntera karuru tukandeze shonga twatandika utkanyoka antarum oturundi bararyange nyoka lisobere oyino kuba chikozire kare ahubwo abalectoral commission nabo mbazireta hakubarayo obwire tukuza kutera akaruru kabona itegande gamba 21 days mwene umuriyezo complaint gushime kwano gukora kintu babikora kandi twarebe birango nibera abahungu bari mbaza kuzireta mbwe hati zijo kamanyanguzazaho ahamuruka aho kuterera karuru zaho checking aho no mwanyaguru public no mwanyaguru open gwabona kubasa kora ki ukubasa kuzaho bakareba mu rukarara izina ryanjye rurumu abana banje barumu abatezi banje bakaruru barumu ati nkanyiriza kuzini checking ageze abatezi banje bakaruru manyangoye bakanyapumu namwe tkanyapumu kuko sindikajara yona zarwa mabondo kibasi na nyamunuka nankahini yona kugira ngo abantu banje abatezi bakaruru mu register kuba kwa batarumu tukaba yamba batakora ngo baza nkahi bazo mu register kandi mu mutakareta abandi mukaza kugira ngo tubagiteho batari bu mu byogo mwanya hari abantu bakushanga nanda ku transferring kugira ngo kuruga polling station genda B ninga shikugira ngo korebo twire notera Kampala mbono jeteria kimunywano wanje ya AC banyeza kuhakaro hati no register ngo umwanya gwo kubantu oturamu ningashi ogwo kuba uzarirwemo hatu washanga ngo iwe otwire Kampala konkuwanyaho rukuruga ne kajara ninga kanyampumo witu mwicha masano no transferinga oshaba baku transferinge zo kutera karuruka hi kanyampu wabantu huzariwe ninga sho wabantu hatu no rukora ki no rukutura hatu nabone baku transferinga konka kuri abakushazamu sotoka guma mu register ibiri ni cyende iteka kushanga ngo iwe uri ahantu habiri no rukutura ki hello yes hello TVS sebori reje twakwakira niye nakera mwebare kwegesa yego nsimo mukuru kanseri ya Kimo esebo obwo Ambrose Chenjoga ekyereze cyentunguka ku rugomo rubare ntunga mu district webare mnongo mukuru Ambrose eshonga za register eshonga za karura ka Kevina
ziriho kandi zikagere koko wano gamba hariho gushanga umuntu ayihandikise Kampala kandi nabwo ariyo mu registre yantungamo mbona tukurebuza ubwo kwa natera karuru naryo mutuze wankaye rero kandi nabwo harabwo gushanga ngo abantu bino muze no mu matawuni ubururu bw'amatawuni abantu shangano bashomba abantu babiho myanya ndijo tokamanya umwe abo barira kicyo mutawuni nyo mwazo kandi population yo town norane hinduka burkanya mbona hatecho cyo nkija kutwaza ugakita aha boarding stations ubundi abantu bakwasa kwano baba imported ku rugo myanya ndijo bene cyamuheru nindeba ngo electoral commission teka shoboruire kurungi umunya Uganda kugira ngo ayitegereze nkora yayo kandi ntwesuga ngo ine budget ahabwe nki batakuze mu byanga bakegesa abantu kusingaho kandi kabaka sizo nukonka kare mwebare wewe mnunga omukuru Ambrose ensonga egiye kibazayo yasaba sensitization around civic education electoral commission giteke mwamane Ambrose nanihera ngo electoral commission mwina ka budget ko kaire ka budget yako mukateke munkora abantu bamanye ubujunanizi bwabo akanso musanga umuntu aine ensonga yentaito muno baito natina aine kwetinira takumanya kutandikira ibintu nkebi Ambrose nibi abaliyo nabaza naiwe ruriyo no turora no sobora kutwega itaho 0200 mwenda 0 ina mwenda heyo complaint yawe rundi ogire obabuze bwo twereza mu program Ambrose nyenda kusimba we bari okugumbaniyo no shomesa abantu kano kuratera program za TV West jongereka umuntu uri kubana nafa yo bahabwe bembezi n'ibintu byo mfumu ihangarye nore batije nshonge yagamba namaze marabonta kushanga ngo bareta abantu babatekaho babaciko mu manya mu kizimbe manyanka hibarige baza kushikana baza futera karu ibintu byo n'utini Hello Hala Twakwakira nyabo Tuireje orirota Zamana nyimbo dori kagazinga yego chinku utakara mu register na yesimba ndizo twakuraje nakubuza tsere ndizo esemeye kurugo mu ndizo kizekati polling station ndizo esemeye kurugo mu ndizo kizekatero mu ndizo nacho aha echa Ambrose watugamba ikiyanagamba cyo kugira ngo buri muntu ufuko sashime ko yandikisa electoral commission igumize mushimisa abantu batangarize ebya electoral commission uko kubitwaza n'abantu ko bashime ko abantu babikora akubigitwara n'iby'amateka kandi abantu babatakubimanya ikibambabuza kugira ngo sere ndije shime ko nerega muri kaza kutera umusere ndijo kurigerera akakaruru n'ababine bakwa bakwanditse kandi in polling station yawe so hare n'abambereka nigo musere ya Kigarama Kanyampumo ninterera Kanyampumo aha kanisa noza kushaka karuhi hinkaterera tsero yenyine konka electoral commission banereka polling station yawe erinkahe hatu nuhuru kugendo katerera karuru kugira ngo polling station yibakutekaho niyo kuza kukaterera karuru niyo kubaneyereka hariya rero wajya ngo tori mu register konka no basa kwesimba hachi wotari mu register nonda karuru nohora kuza kuterera karuru Hello twakwakira so Mwalimu tazantuna turireje yego ogun kitande faro kurgatunga mu Kagarama yakimu ni kureba we bari buhereza bwawe yego faro kandi nyonka fundakare kala akurire sebo takarukanye nyonka kuhereza kare amin bari ndio munyakagarama wabari mnoka munywano wanje so inokuzoga niko witoku mwene rugesha zejo zosikana munonga nyunga nyikeshanga umuri butanda kandi ndio munyakagarama
wena kunaga kugira ngo nanye bantu nwe bangare kagarama ngo ati mu bakira bati wo bari mnongo ati nizo twantugamba kugira ngo complaints washanga ngo iwe hibafuteka tugomanyo go kuterera muningano utera hino shaba ngo bakore iki bakutransferring nico bakuzereta ngo abantu be checking barebe inshonga neha izishonga zona zibase okuruga muri njo ti ahatindi kutereraho nshime kuba niterera aha polling station endije then ikindi twangagamba kugira ngo kandi hati nimwe besimbira tubashango yesimbire to mu register ninga to mu constituency je yesimbiremo haci akaruru no zakatera torakatere no kweha akaruru torakehe so mwe no reba ngo nubwe n'ubwana cyane kaburaya ni yo kasaru no muri butaka sikariti yantunga no shango muntu ageza arwa ya seru konka basiza kuri mu register ngo akarika mu seru hatwe na yanjire mwata ndabura ni cyaro kaburaya aha wabari mnongo ati zino zishonga tugamba zenyine kugira ngo hati mwashanga ngo ukira mnongo hati ngeze tugambaho iza akaruruka bona kugira ngo baretenkarira mukaceki ngashanga iwe omusero tero mukando no mukanda batuze ne bacumanye izo complaints ziteke twari beje tribunal shime kuberho kandi shime kubine abantu banaka ba executive village executive committee bakubamba bamanya tubatumanya Eliakimu n'umutabano wanaka nazarwa habo nubanyanyo n'umukuru we bona bashime kwa bari muri register kana bateze bitu bakarura tarafurukire ari umusereje ikibuzo kinani mbuza je kushobora je ni wanyabo I never was Doreen wachanga polling station ni umwaye simbere kina ndiza mwe simbereho then polling station ejo mutakargayo baba kuri abakargayo bakiza kutera ndizo polling station semerire hati twagira ngo akaruru umuntu naterera ha polling station yeye yako barho kakari yakasero akaruru no katerera umuseru yawe ahubwo na register nene gamba abantu bakigarama naba abantu abo kuruga butanda naba so ni ngo rugakigarama katera butanda ahubwo no ine kutera umuseri yawe no murege ya butanda tindu no kwatina kwesimbiro iwe gumo umuseri yawe nishime kwa no terera makaruru azije nibona ka yanagamba amburujejoga kugira ngo bongere kushimisa abantu bakitegereza umutabe namanya takaruru nyine kuba nikaterera umuseri yanje kandi kuza kurugamu ngaza kuterera karuru umwanya ugundi so nshime kuba nikaterera umwanya ugunateramo okay akandi antumarira kanso antumarira ebgambe byo kumarira uturiyo atumarira nyenda kusima management ya TV West mwe bari kureta program ngizo kushomesa abanya-Uganda kandi mwe bahurikiza abahora program eji niwe cyuwayega okitwarira abandi kandi mwe bebembezi tutwaruvunanizubwa okushomesa abantu kugira ngo abantu banze kubyetegereza omuntu nimwe muri gemza kutera kamutaka barakuza kutera kanovunanizubwa bwawe gendo tera karuru kandi orondo mwebembezi okureba ngo naza kwera ihanga kugira ngo hine cyarakore ikikuza kwera ihanga ryito niza kusibara abantu mwena mwe bare kureba programu abanyakajara abanyoro banje mwe bare munonga nimbasha abantu rukunde gumeho kandi tongere kwatanisiza hamwe nasigara Eliakim tumanya Capson urukushero bwebembezo kuje cyarakajara mu parliament mwe bare munonga Kanso Eliakim Capson kandi mwebembezi w'abana babahereza Southern Korea Diocese no nabandi nawe nyakareke rukino kandi mukere nuko kam nkinsinganto as a youth naitaga karura ko kwembera abantu bakajara omurukura turukuru rihanga akandi abatezi bawo babahura ensongezo amutazikarira muzigonjore nuko akayire kali katusange twetegekere ekirukumara abaruhanga ni hanga lyange aba TV West bayita kasanga klake kandi nimbagondeza week enungi mukama ngero kuterezo bumezo burungi nuko sobole kukorebera kukeraho abo kuba tukiyali bomezi tuyina akayire akukora nebikera hano Kanso we bari mnongo ni oblige tuwe bari mnongo umuntu thank you akaruno kareba that's you Sisimuka yabane kuchibwaho Sting live switched on. Nehinda
oyine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabayihereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha 3 n'icwe kaziciro nituba twinire programmeji erikwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana akabone jane iwe twabata kubasa kuja kugikara bakato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abakukira wingi ifitoke mbatezo butoke buke aho kugira ngo baba tareberaje munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori byo bambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kurya kuriya banje bazanga byo kurya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo n'ekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program n'ubunji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim You are so different. Oh, yeah, we don't want anybody. You don't need nobody. I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do. Hejuru kundo teka shara, uzima jikume kebendera. Dika yoko fantasy. I'll be a ninja, your sexy ninja. Yamwa, sisabora kota, niwa mesana makono bana. Geta semera, love yenzita. Wali woba hustler, hustler, hustler. Get the people. Wobula woba musibe njegere. Otaferwa. Hello, my beautiful people. I got it. Yeah, this is your girl, the beautiful one, Lala the Vibe with. Nalomishye Simba GK, the one kantija kubizusya ngo tuti ni home shonji program okurugari yake Monday to Friday rock banza pakora katano shaha mshanje necweka mpaka shaha mwenda zo mwihangwe. Yes, aho kubano cyake shongora ko kwenda tukakakuterera ntuturu butono ninga shiki live aha TV we kandi twakwiraho na Vibe. Yes. Hey, ngakani mbeno